Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka besto of a primary school nong tua rangjadong mentakas ngi kalai po wetrik urusau arjar arpulai kalayo aban pinkut ye gajing rakhi dap ship house nem jong ka school kabalayo aban play perda hakalai po wetrik uluber arjar arpu ar hapo kasnong rongjadong southwest Khasi Hills hagani gajing dap ship house nem jong ka school leidon lang da uba Gigi Bung Snaitang Deputy Chairman Meghalaya State Planning Board ubadalong kumukong san uba kit borlang nongrem sembut kongsan ubalong ru President jongka NPYF State Meghalaya uba S Tolin Khardo Sao unong seng jongka school uba S Khardo Sao menteri snong kinong hikai kinong kit kam kas dok toilum ki VOs ki khot karang jadong SC kirang bak balang jong karang jadong Presbyterian Church pat kumjurut ki long kmilong kpa jong kasnong nakaliang uba snaitang bat ru uba kit borlang nongrem haba ajing kren kani kasngi kila ai ke jingyaro ya ke jing treshitam jong kinong hikai ki balala ban ai ke jing shakri met bat men se man penang penstan ya ki kena school what happening ke jingyo ye tulop ibarin hagani kasngi kila ai kudai kerpang ru yo nong seng jong kani school kapala ajing mentoy shibun ki badan ki jing duna ke yo ke kot bat ki bamla ban pa school ye ki khon jong ki segiwei pat ki benta jong ka thai Demata hakne singi ngasi mere kabu mata kasi kalai poetrik jong panai Oktober jong senam hajar apply in penjala mano ya kene kasian adusuri de jongka besto of primary school nong tua Rangjadong. Kano kajinsu baik layane scan hadu mata ditolong pi kibayane ban tentu ye ki khon posnong ba penya ye kajinang kajistan kababet karabian nan sakna to kumalapan pau ba niladan la kasasyon na palang dengar ngado yo di kota kasasyon nga sostra ye kan gejaka banyak yung tu balang ba jing kajing trekan jing kan kasasyon nang ni sakmat Yung tiba kan dengan sekolah kan yajek badia jentung. Jadi kaya ada ujung kerman, kena sekolah ada ujung kerman, kita supaya ada ujung kerman. Nah kot ngayar cipai bak musuh sedang bakin semua ban pa iki kun kijang pi hang sekolah kenang ba kan nong kajeng kerku. Dalam barang jenis simkia ada ubah mentala upgrade olah pun improve ya kini ki government LP school. Maka juga building kalau dalam bajung long cimstan tu, musuh omdan building mah ni tu ti. Dia nak ketem ladep ke punya ke building teman. Mentah punya repair ke blok matrat ladep ke tendar lut. Bayar cecat mah. Ke blok ini kau jengi dia. Kita repairing lut baru lagi. Kita repairing lut baru lagi ke government office ko. Kisukar punya masa akan bilang tak. Mana tu ti. Kerana kisukar pun jalan dong chip. Minister jengi konan. Kesama, lasim kia kedisian. Ngadero, but ngad community bahakoi kasi adalah dep yang nak first place yang ke building ula ban simru banai ad hoc iki katukan sili ki school hapo ke blok in the four district. Kalau kita kalau kabelum kami pi bapin yak side udah menolong bagi school post nam mentah kayang karne kat west nam kalian. Tapi school barbar kalau kita benten kamu tu kalau from good to better. And from it to the best. Ngabu harga profile. Ngabu from good to better. And from better to the best. Tiha kabadi but kajian yang ke school kumawa kedo meni nadu ar hajar ar
Amen. Nado darah itu. Bandung yo adopsi. Memang adopsi. Kita nak pilih permission kawan ka ATI samsung dan kena kaat dan ke section badi ban ai Jesus. Kita pasif dengan saya ka ATI an. Ai kan recognition itu ba. Itu ba admission is admission enggak. Di permission dia, origination dia, lagi super. Lain no, lalu government. Hadir mana dua hajar umumnya isu ad hoc lakalong LP school, lakalong open school, lakalong school, lakalong higher school dia isu. Aduh siapa? Di Donbok batu yang ni menteri bana umri tang presiden jong ke NPWF, long by Shaman jong ke MGCC. Meghalaya Government Construction Corporation. Terus mungkin tak, terus MGCC. Menteri MGCC macam. Tinggal di Pisaman juga state paling board. Ini nyemdon benda banis na pulusi, tang umle benda. Tang rapin ong na mantap pulang MGCC na bana pulang umle na bobong. Tadi kan. Mung ngerta ngabikop pati mle jungi kelak banas tahu ani kita. Undang apa kenal betul sekali. Terus dan juga school. Gunamat jelaskan harga terlai. Hantai haka berjam-jam ka dalang. Zabal aku tenro kunta. Rajadang Presbyterian Upper Primary School. Undang lalu ketua nasional. Nasion Sultan kini berniat. Sabar, nakahiria lajang. Orang negeri sekan-sekan terus. Kalau ada tanah ni kerjaan agar artinya mulai dari tinggal sekat dalam, sekat kondisi dalam dan simpul sekat manajemen. Kami dari terlihat, ia kami di sekolah dan rengkot nama tropi. Kadulang kasihan juga yang kata kamsang pediam. Hari di sisa ngamudur bakas skul kalong kunni kumbalang. Ngampai perkat bakas skul kalong kunni kumbalang. Laga ngapai dia ke building. Kalong siya ke ba pendek yang abadon kumkani ke building skul hapo jong kani ke konstituensi ke jonga. Hanya laga ngapai dia ke jing internet jong pi ki kon hap barat. Kita syam sabang jangan mereka kompon sekolah yang ini keting tengah. Nah ini ya kalau lawai bapernai jong kada senang, lengba jong pi, iban long balawai ke bapernai, iban ket ke ban ba ya kada dong ya kada tan, ya ke senang ya ke tau, ya ke ri, bade ke cait benreo, ngadap dah kajing sokeman. Lalu kada nong kendong ikom ila address dengan untuk presiden jong kata ke NPWF. Mereka juga por nga daw menteri senang juga senang rantang bat nga snotenat habangawan harang jado. Ngadon kan kaway kajinget ikon hab barat bat kipalan senang ki ramba iba nang nepo. Bat kata kajinget kalong banganget hakading paniad jong kapor. Karang jadon hakapor banang bat ris nang bat nyos nang kerta. Ngawan harang jadon. Hakatu kajinglang kabakarang jadon hakis nang Prapulai prapusan kalong takong gadur. Nanta karang jadong kalong dakumway. Haka tagapol wisuan beto iki hinan jadi bakiwan touch football haka ni madan nere jadong. Kung bukan naret. Ngana mo tudrong ya kata tanre ngapoy kita ki kerta. Kung kanaret bakon na pi pulay hata laga jang senang hapan ang gajinduna kung may ikong na ila i miskin pi kadawi gajinduna batang ke blackboard ro ni hapan yang kini nakaway ka section hakaway ka section nakin mauro yang ada hakapor bang ng school stop hasnog ban patit slate ban patit mauta meladung shot haimay hakatokopor lagang ipa kung magpakasni kasimpor la kung mumusitayo huda tayo baniyok kata ka di katoga jok tabang IUM nanu to fi habaret nga bahkan pangkini ki bala graduate na galing at puli ngam juba pi kay ga jingim ga jonga la ka dai ka ba feel nani ka ba success ga jingim ga jonga
Panggaway ka ba nga babutan ko lang balasannya na wajin polisi tempor. Kata ka ka ba pansano iya nga hadong ta. Ba't nga niya puy ba hadong mata nga labang kun rawat. Tingin adon na kijong kikun kikti. Kalong ka ba si sayang ni. Teng hagajing singaw jong ni. Teng kalawan ru kajing pasyoy mo yung iino ni kuno. Yang kanay kakabikay. Kawan ka ba kun kata. Nama teng hapadeng ke jing lembing ke jong ni nakalang jing ikum kinuikan nya kenduk ke jing pang ke jing stom ki babocet bubukan. Teh hapadeng ibakun ita ijing sil. Teh rai habang pet pede ya ka jing dona hapok snong. Hapok snong jong ni badang kenya ki school yudon teng arteli ke government LP school bat kami ka school jong ni pamanta. Marka don ko ka school ru kandai hapok snong. Ka don sabar jong ka snong. Teh ka jing yo I ka jong ni katahi kajing temu kajungi kung kinong hikay barok samut manginkan randin kalong ba yindon ka school hangi po sinang namar kumbalong menta kikena kibami nang ni kilet syarantong kihabit kejat da kikenta da selap ni rangru kumta bet himan lah kasni tingi kuat hi bakni kasnang kajungi kumbang ka population ru kala don ha ni kuat bakan don hadu secondary katahi ke ba nakaliang jong inang sen ru idon bahaya kata kajing tu banang peniat syuprang ya kena ka school ten ring lek kuno kalian kajing siu kalian ke ba peniat syuprang ya ka school di kita kiba ni na syukwa ban tempat sang sem ikena kiba miot banyak school syuai dan nakaliang jong I tenen basan ship house nem I penbiang hi ban hiep ya kikuat kislah I penbang hi ya ki ai baro ki jing don tam jong ka school balah pedeng ka jing long temen ka jong I kat ni tetang kawai I karpat I unong bu nong thau ba undang alshwa ka jing ko jing khia ya ka met ka jong I ba indang la ba in yo I ya ka jing sai so ya ka jing tunu ka jong I ba ya de bat ka school Teban ya kini kita kijing duna hangga ya bat kalian jong ka school tingi dang bun ba ban ya nujar bat ki wei ki school ki bala biang ka jing sil ki bala itu na ka sarkar teh ndai na kalian jungingin kan randin wat lah ki babun ki jing ki bangi ya kendu ni ya chapran ban ai ka jing nang jing start ya pi ki kena school ba ye jong ni teh na kalian jong ah tangkum tahi te saban piang